Ölgön adam karızı moynunda mürzede kıynalıp jatat, karız bergen adamlar dünyada kıynalıp jatat. Emnege? Biz karız alıp kaytara albay jatkandygybızdın sebebi kança künge karız bergen bolsa oşonço gün, oşonço somnon sadaka kılgan soğun alat. Karız bergen adam özü jaman görünüp jüret da soray berip ayagında sadaka suraganga ele okşop kalasız da. Al şehit bolup kaza olo, namaz okup jatıp kaza olo, Kabe'nin içinde secdede kaza bolo. Al jaga ayırması yok. Allah Teala'nın hükümlerin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge özünün berekeli hadisleri menen düşünüktüre kılıp düşündürüp bergen. Kur'an'ın çeşmesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din mübarek hadisleri. Jaşoğuz jеңил bolsun üçün, jaşoğda kıynalbaylı üçün bizge özünün jaşosun, aytkan sözlerin sabak kılıp, din kılıp kaltırgan. Din Allah'ın hükümü jana süýüktүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din berekeli jaşosudur. Aytkan sözleri, jasagan işleri. Har bir adam özü ömürün akırına çeyin bilbegen nersesini öýrenip, ötüsü özün men bilbeymin, öýrenip jüremin degen sezim menen jaşap jürүү öte jakşı bir sıfat. Sebep kaçan adam balası men bilemin degen kezden başlap anan kemçiligi karala baştalat. Okuçu, öýrenүүçü adamga har bir adam köz jumat. Maşina aydagandy öýrenip jürgen aydoçuga başka maşina aydoçulardagı jana oşondoy ele gayi hizmetkerleri dağı köz yumuşat. Sebebi al ne dedi, ben öýrenip jürem. Jaşoda ömür boyu men ilim alıp öýrenip jüremin degen adamga dağı Allah Taala hata kemçiliklerine jеңилdik beret. Men bilem degen kiçine çoňurak söz bolup kalatdy. Şoňa ilim öýrenүүçülerge azık degen kitapty alımlarыбыз Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den berekeli sahih hadislerini çoğultup bizge azık kılıp kaldırıp geçken. Bugünkü sabagımızda birinci hadisli mazmunu Bismillahirrahmanirrahim. Kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme matalul ganiyyi zulmun ravahu şeyhan. Bu hadisi İmam Bukhari jana İmam Muslim rahmetullahi aleyhime ökösüten kitaplarında yazgan öte sahih hadis. Manisi mümkünçülüğü bar adamdın karızın berbey keçiktirүүsü zulumduk bolat. Özü karız aluu şariatta dürüst bolat. Karızdı azık ovkat üçün ele alsa bolatdı. Üy kurup jattım ele akşam jetpey jatat dep karız alganga bolboyt. Maşina alayın dedim ele kiçine akça jetpey atat dep karız alganga bolboyt. Çoğun toy ötköreyim dedim ele oşoga özümden akçam jetpey atat dep karız alganga bolboyt. Emnege bolboyt? Sebebi Allah Taala bizge çoğun üy, kımbat maşine, çoğun toy kılıp berem dep millet algan emes. Rızkı berem dep millet alganda. Oşoga produktaga akçası uçurda jok bolup kalıp, üyge azık ovkat üçün bir cuma 10 günge karız alıp tursa bolat. Sebebi Allah rızkı beret de erteň Allah beret bir yerden. Anan kaytara kalat. Bizdin armanımızdagı maşineni al beremin dep Allah vada kılgan emes tuğanlar. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا cerbetindeki candıktın ar birine ırıskısın beremin dep Allah mildet algan. Napsisin kaloosun beremin dep emes. Oşoga karızdı kebir dükkandlarda ayıllarda özgöçö may, nan, narı beri alıp durup jazdırıp koyat. Dürüs ele. Bergen adam
makul bir cumaga 10 күнгө же кээ бирлер айдын аягына айлык алганга чейин деп жаздырат. Карыз берген адам 100 сом карыз берип 100 сомго бир нерсе берди, карыз 200 сом, 500 сом канча күнгө карыз берген болсо, ошончо күн, ошончо сомдон садака кылган соовун алат. Бирөө сизден айлыгым тийгенче 10 күнгө 2000 сом берип туруңуз, үйгө un алып алайын дедиби? Sizde mümkünçülük var mı? 2000 som berip turdunuz, 10 күнгө чейин күнүнө 2000 сомдон садаkanın соовун Allah sizge beret, 10 күндөн кийин ал киши карызыңызды кайтарып берет. Эмнеге? Рызкын Allah милдет алган. Biz карыз алып кайтара албай жаткандыгыбыздын себеби biz азык оокаттан башка нерсеге карыз алып алганбыз. Стройкага карыз алганбыз. Машинеге, тойго, дагы башка нерселерге. Адам карыз алып ажылык умрага барат. Ошондуктан макул. Шариатта карыз алуу рухсат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам да карыз алган, бирок азык оокатка эле алган. Бирөөлөр ачка калып, кыйналып, арызданып келгенде бир мусулман эмес бирөөдөн Заид бин Санаа деген жөөттөн карыз алып ошолорго берип турган. Möhnötün dağı belgilep убагында кайтарып берген. Эми кимдир бирөөдөн карыз алдыңыз. Карыз алгanda берип тур десе эле бере бериш керек. Карыз алып карыз бергенде туугандар, ишеним бул башка нерсе. Мага ишенбейсиңби? Жакын доспузго, таанышпыз, кесиптешпиз, кошунабыз. Бул башка нерсе. Жаназада эмнеге бул адамдын мойнундагы карызын ким мойнуна алат десе, же уулу, же байкеси, же атасы чыгат. Ошол кезде молдо мындай деп айтат: кайсыл адамдын аласасы бар болсо, жазуу кагаз менен 2 күбө менен келсе, анан ушул адам берет. Жөн эле бир адам келип, атаңыз мага 1000 сом карыз эле десе, ал адамга берүү милдет эмес, бербейсиз ага. Каяктан билем? Ошондуктан карыз алуудун эрежеси, бирөө сизден карыз алдыбы? Жазыңыз. Men balança tükünçöden 10.000 som karız aldım. 10 күнгө 2 күбө çakırıp, күбөлөрдү жаздырып, алар көрсүн, кагаздын бирөөсү sizde, bирөөсү sizde tursun. Biz ne deybiz? Hazır 21. kılım. Kagaz doğru, bumajniy vek. 14 kılım murda Allah Taala bizge nasiya muamele kılıuda emne kılış gerekti? Açık aykın bir tamgasına çeyin Allah üretip koygan. Jaza albagan adam turalım ne degen? Жазуучуну жалдап жаздырсын деген. Күбө издегенде 2 erkek таппай калса, 1 erkek 2 аялды күбө кылсын деген. 14 кылым мурда. Бакара сүрөсү Кур'an-ı Kerim'deki en uzun сүрөлөрдүн biri, en akırında, akırkı betlerinde bir bet 15 katar, bir ayat, tadayun ayatı, nasiye ayatı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amanu, imandular, o imandular biz sizlerge hayrlı. İza tadayantum bidaynin ila ecelin musamma, kaçan siler bir nasiya muamele jasasaňar belgili bir ubakıtka faktubuh, жазып koygula. Vastashhidu şahidayni min ricalikum, erkek kişilerden tavıp 2 erkekti güvö dağı kılıp koygula. Bizde hazır işenbeysin. Çoğun akçanı. Bir adam kaza olgan, birölerden algan adamlar kelse kagazı yok. Ölgön adam karızı moynunda mürzöde kıynalıp jatat, karız bergen adamlar dünyada kıynalıp jatat. Emnege? Şariatga ılayık, mizamga ılayık karız berbegendigi üçin. Oşonduktan жазуу болуш керек. Эми карыздын вактысы келди, өзү вактысы келгенде кайтарып берген эң жакшы. Мүмкүнчүлүк бар. Карыздын мөөнөтү келди, 1 айбы, 10 күнбү, канчага сүйлөшкөн. Ошол кезде шарты бар болуп туруп бербесе, бул зулумдук dedi. Zulumduk degeni günü.
Бар мүмкүнчүлүгү, бирок бербейт. Бербейсизби десе, мына кичине күтүп туруңуз, берем. Бир жума, эртең понедельник күнү. Оғандар қарыз бұл ушунчалык оор маселе. Ушунчалык оор маселе, адам баласы өлгөндө эң биринчи қарыз маселеси козголот да, жаназада окулбайт. Эмнеге? Себеби адам баласы мойнунда қарызы баркен бейишке кире албайт. Ал шейит болуп каза болобу, намаз окуп жатып каза болобу, Кабанын ичинде сеждеде каза болобу, ал жагы айырмасы жок. Мойнунда карызы баркен ошону төлөмөйүн эч жака өтө албайт. Себеби Аллах өз акысын кечет. Бирөө мисалы намаз окубай койду, бир канча намаздары калып калдык. Аллах Таала кааласа кечет, ишеничибиз толук. Bir kata kemçilik keltirip koydu, orozosunda kemçiligi бар эле. Allah kaalasa keçet. Бирок бирөөдүн акысын өзгөчө карызды Allah keçпейт. Аны төлөш керек. Ошого каза болгон адамдын калтырган мал мүлкүнөн эң биринчи карызы төлөнөт. Анан бирдемке калса, андан кийин осуяты аткарылат 3/1. Andan keyin muraskorlarına birdemke kalsa tiyet. Bol karız birinci orunda tölenет. Oşogo janazada barыңыздар күбө болгонсуздар. Кана ким мойнуна алат карызын деп. Ошондуктан карыз өзү колдон келишинче албаганга аракет жасаш керек. Алсак убагында кайтарып бергенге аракет кылышыбыз керек. Бүгүн мына ушул жерде отургандарыбыз эле ким карыз берип ала албай жүрөт десе, өтө көп адамдар кол көтөрөбүз. Мен бергем, ала албай жүрөт. Бергенбиз, бирок ала албай жүрөбүз. Ким карыз алып төлөй албай жүрөт? Калган жарымыбыз кол көтөрөбүз. Мен алгам, төлөй албай жүрөм. Бул жөнөкөй карыз. Жанакында пайызсыз карыздар тууралуу айтылып жатат. Пайыздуу карыз Аллах кечирсин аны. Ошондуктан адам баласы Allah bergen aylıkka, Allah bergen rızkıga kaniyet kılıp yaşaganı jakşırak. Karızga alıp biznes kılgan, şul mümkünçülükke jaraşa ele kılıp жүргөн jakşı. Karızı bolgon adam tünükünü oyloş gerek, men karızды төлөшүm керек. Alımlarımız aytat, karızı bolgon adam et jegenge, tattуулuk jegenge akça ketirbesin. Al akçaсын çoğultup karızын төлөsүn. Nan çay içip dursun, karızın төлөsүн birinci orunda. Kimden karız bolsa, ayırması yok al mamleketten karızsız bir jeke adamdan karız. Mamleketten karız bolgon, bul жалпы өлködögü adamdardын karızı bolup sanalat. Себеби mamleketten kazınasında өлkөнүн бардык жарандардын акысы барды. Ошого баары бир карыз төлөш керек. Албаганга аракет жасаш керек. Алган болсок, убагында төлөгөн эң жакшы. Бүгүнкү күндө карыз берген адам өзү жаман көрүнүп жүрөт да, сурай берип аягында садака сураганга эле окшоп каласыз да. Качан бересиң десеңиз жаман көрөт. Чала берсеңиз же албайт. Мамиле бузулат. Учурашпай каласыз. Bir мешитке катташкандар bir мешитке келбей коет. Bir тойго экөөсү барбай коет. Karız masalan. Ошо албаганга аракет жасаш керек. Алган болсок, мүмкүнчүлүк болгондо төлөп коюш керек. Болбосо, анда убактысы келгенде мөөнөт. 1 ай бүттү, же 10 күн бүттү, барып бир тууган, мен сиз менен 10 күнгө сүйлөштүм эле, кичине шарттарым болбой калып, мага дагы 5 күн мөөнөт берип турасызбы десе, канчалык көңүлү тынч болот. Эми ошол 10 күнгө чейин канча карыз берген болсо, ошончодон сооп алса, кошуп берген мөөнөтүнө күнүнө 2 эсе садака кылган соогун алат. Бул карыз берген адамдын артыкчылыгы. Бирок бул жактан биз да аракет жасашыбыз керек да, батыраак эптеп карызды төлөп бүткөнгө.
Allah mümkünçülük bергende karızды төлöbөy kechiktirip жүргөн zulumduk kılgan bolot. Zulumduk menen teң bolot. Ошого карыз албаганга аракет жасайлы. Карызды шакырат. Карыз менен эчтеке кыла албайбыз. Карыз алып туруп, анан төлөгөн убакытта bir себептерди айтып, карыз берген адамды айыптуу кылып коебуз. Карыз алган учурда эркекче 1 айда кайтарам деп алган адам кайтара турган учурунда машинам сатылбай калды, bir dosum bir akça beriş керек эле бербей калды, мына Россиядан жөнөтүш керек эле жөнөт. Ушунчалык көп себеп. Бул мусулманчылыкка дагы, бул адамгерчиликке дагы, эркекчиликке дагы жатпай турган нерсе. Siz özünüzün maseleleringizi ortaga koyup, bul adamды kıyналганга aylasız kılıp jatasız. Sizge işenip bul adam başka biröөгө söz berip koyot, siz berбейсиз. Ortada bul bir jakşı, taza, çınçıl adam orta jolda kalpıç olup kalat. Oşonduktan karız muamelesiga öte ehtiyat bolalı tuğanlar. Albaylı. Koldan kelişinçe albaylı. Algan bolsok tez arada berip kutuluğa hareket jasaylı. Azbı, köpbü, kebir karızlar var, öte köp vakit bolup unutulup kalıngan. Misalı kebirler 10 yıl, 20 yıl murda birööden alıp hazır jok. Hazır emi adamды tapkanga öte mümkünçülük bar doğru. İzdep taup özü bar bolsa özünü, jok bolsa muraskörlörüne oşol akçаны karızды berip koyuş керек. Keçirilip kal jok, keçirilbeydi. Eğer keçirgen bolsa, anda oşol adamdan mümkünçülüğü jok takır töley albasa, barıp keçirtirip alsın da bir jolu menen. Bolbosa ahiretke kalıp ketse, eköten keçirбейт. Allah Taalam barыбызга bergenine kaniyet kılıp jaşay turganlardan kılsın tuğanlar. Karız albaylı. Bar bolsa, anda Allah'tan surap, duaları var özünün. Daima darat menen жүрüp, üyge kirgende salam aytıp, Bismillah'ını aytıp üyge kirip, Allahumma kfini bi halalike an haramik ve aghnini bi fadlike amman sivak. Kunde 7 joludan okup, istiğfardı köp aytıp, karajatты, rasxottu azaytıp, joldorin barın jasap, karızdan kutuluş керек. Ayırması jok. Karız bergen adam musulmanbı, musulman emespi, ayırması jok. Mamleketten karızsız mı, bir jeke adamdan mı, firmadan mı, karızdan kutuluş керек. Kutulbagan adam, mümkünçülüğü bolup durup kutulbagan adam zalim bolup sanıladi. Al emi zalim jakşı emes da. Birööden karız alıp berbediňiz mi, oşol adam kargasa tiyet da. Emnege al jabırkagan adam. Ar bir adamdın ele kargışı tiye berбейт. Jabırkagandyky tiyet. Karızın kaytarbasanız oşol adam jabırkagandardın katarına kiret. Oşoga köp karız albaş gerek. Produktadan başka nersege albaganga hareket jasaylı. Al emi bergender, janagı dükön işletip jatıp bergender 10 gün, 1 juma, 1 ayga depterge jazdırıp turgandar öte çoň soğukka ee boluşat. Birok oşolordun dagı dükönün ziyanga uçuratpay, wagynda berip tursak, alardın dagı işi jürüşüp turat.